Polako, sestro, pazite. Nežno, nežno odmotavate glavu i morate biti vrlo pažljivi. Kiće. Niente. Trapavice jedna, to nije selotejp nego zavoj i nemoj ga vući, nego nežno, pažljivo, polako, leđero. Grazie. Prego. Sestro priučena, to nije glavica kupusa. Prego? Njente. Ama, otkačite se već jedan put od mene. Molim? Pustite me da mu skinem ovaj pišljivi zavoj ili ga skidajte sami. Dokle ćete da me jašete, dokle? Ja jesam 2 puta mlađa, ali moji živci su pri kraju. Ma šta mi kažeš? Stojite mi tu nad glavom kao da mu vršimo presađivanje mozga. Sram te bilo bezobraznice jedna, znaš? Cosa dice? Njente. Naravno da je njente, kad mu nije ništa. Slušaj ti mene, devojko podivljala. Za ovo jahanje i za taj pišljivi zavoj odgovarat ćeš pred kolegijumom, znaš? Evo, ništa. A to sad, da li je to nešto ili ništa, to će već reći neko mnogo merodavniji od tebe, znaš? Je li gotovo? Jeste, profesore, pokupite zavoje. Izvolite pogledati. Buongiorno, signore. Buongiorno. Come sta? Male. Da pogledamo. Prego. Ovo boli? Aha. A ovo? Dobro. Očistite mu alkoholom. I šta dalje, mislim, profesore, kakav tretman dalje predlažete? Udarite mu jedan Hansaplast flaster. Hansaplast? Da. Dajte mu da se obuče, vi napišite otpusnu listu, ja ću da potpišem, a on neka ide, ali mu prethodno naplatite račun. Znam li kako da ide? A zato što mu nije ništa. Profesore, izvinite, jeste li potpuno sigurni? Slušajte, sestro Antonija, mene dole čekaju ranjenici, ovaj ovde zauzima mi krevet, izležava se za običnu grebotinu, napišite mu otpusnu listu, ali ga prethodno oderite. Da ga oderem? Pa, po cenovniku. Znam, znate, ali ipak on je stranac, mislim, Italijan. A jel te? Za ovakvu operaciju i tretman našem čoveku skidaju kožu u Italiji. Da. Vade mu zdravo slepo crevo, samo da uzmu novac. Ja sam studirao u Padovi, specijalizirao sam u Genovi, ja dobro znam ovu sortu. Neka plati sve. Hansaplast. Molim? Dajte mi ključ od ormarića. Izvoli. Prego, signora. Come si dice oderati? Prego? Oderati cosa? Niente.